pacho ko edwuma ba na de bia sra wadwaye wie no wada fom eno na akodo ma ye nche do ma fom animfo bra doctor duru de sra ye tinda senanka enti Dawood ointment no na capsules no so mesho obi ontimi nom oba painful ana oba wo ma akwada no for akwada we need 13 years entimi nom Dawood 360 capsules but enya 14 years a obitima ma ne bi no wanom anopa odidi wi a no wanom bi enwumre no wanom bi ye ka say obi wo hotimi first doctor adwuma me ye AC adwuma na din ade achi a ye koto ne ye sorry ye ma me bi ofre so oton ne ma traffic mo say traffic mu ade ton so de nafom ye bechi sikaza o ze dru enwumre no koto kete so a wo so nya na ntem nso ban honam ye ne ya na what say Dawood 360 capsules say no Dawood ointment also shasi a o to ointment no koba no wasra no anom to pae no say ade achi no obi ginu nya hye no socks se ne ka wi obi chisi no ofre na odi adanse a o say enti baby a hwe free bia no ebia na baby e ben o heba shop pharmacy over the counter and na say baby e ton bibidru bia o de kokko okwa also pe Dr. Dawood to pae no in the Dawood 360 capsules and a Dawood ointment. The me no neto and tobacco nya baako because sisi ya wo nom to paye no na wo the ointment nan so stress ra wo sisi no baby ya unim tua kra wonya cotton wu asawa and no 3 days anopa now the wait ya na sa wo koda na wait ya 3 days now nom to paye no na wa wo tena se ya wo bitima ye adwuma de wuntini mo besanom ama ho ato ade ya na so wakokete so a wuntimi nda kokete so wuntimi na hu tutu na hu dwa na yesi na bibi of rose doctor do time bia meda jiza me de me na twere ho anza na metimi ade because me nan ni mu aya na yesi ye de bibia hyemu a ye bubu me kase ni mu ba me no mo topa na me de wuntimi ni bi me tsesra me nan no ho a na adwume fom ye number na wo hwe TV screen na se wo tie Sompa FM ana medium bi a wo hwe wo tie free bia na number na ye 0244 886437 0244 886437 0244 886437 Dawood Aba products no baby etun no bia obenya bi afi Dawood Aba hospital we just krapa mamen kai wo say yade ne yesa bebre ye brain ntia wo say ye bobo so ma but yanka wo de no nkire say yensa me pa che ni yade nkwa na yenya hu adwuma ho when ni eye wo yade a yenya hu adwuma apart from that e bia na yade bia transfer ache ubo ho an yade bi nti waton na japade bi papa bi ba wo say no plot to be a da kwan ho na ba bi e da nso no kuma se plot e san da kwan ho no tum ze na price wo o se ne yade nti ya ton plot no fofofo owie ye chire nso no we nya de no hwehwe apomden ho nti e bia na yare ama ya ton wa japade bi yare ama ye de wachia bre Dawood Aba hospital say bre just krapa Metro FM one ye wa ye adwuma papa mama ye ha obi a wo de to anamo bra e bia na wo de no edura na adwa na odwonso bebre wo de bra de bia ka se antel so obi hu se doctor beka kire so bibi se na ha men ko ba bi nkoto aduru because ya nunum nnuro bia ma yade bebre yakonya yade obi wo ho a wa nunum nnuro painkillers ama isi a ye ka se wanya stomach ulcer because who take painkillers bebre a stomach ulcer apart from say H pylori stomach ulcer aboa na beba ni pedue no mo ebe mo wanya ulcer who take too much painkillers a stomach ulcer enti baby a wo hweye no wo baby ye wo ye bia wo de to anamon bra wo de any diabetes and also high blood pressure. According to World Health Organization, we are seeing kubatin hwe yapomdin so kire se enipa 100 ejina nchen se wono mo high blood pressure moja broso a emu 46% enim se ye obi and obi timi ultimate obi wo se sister dey onyare o bra dey onyare but ehye no ho ebi a wonim onta anko check up ebi a wode hawa ne se me de miti na ya na pai miti pai me na makoto adru me so very dangerous, very risky hawo ni pedua to anamo bra obi wona ante kakra no abre na mfifiri tse no na mfifiri free no akoma bone peri intentem to anamo bra Dawood Aba hospital ni enhwehwe ni pedua because entini ni musisi e de hawo bebre ba ema complaining usisi ema complaining ahotutuo ema complaining ahoye a mema bebre just wanu maduru ansa na wono oba ahiem
Benum aphrodisia bi ababia brantie bia nimnidin obeka we yabom no aka we yabom mesrew eno nsovo ebia na infection am wenya weak erection ebia na syphilis gonorrhea ana chlamydia ene wo hu ena se yare no wanhunu de ha wa anom hu adura ebeye denze obetu ase enti Dawuda Ba Hospital say ye nhwehwemu ni wi a near the yade na chiwade aka no ene uba Dawuda Ba Hospital a emrantie no ene nkokrafo no eboy emrane se epagya wo because yes be Matthias yes sebi akoma ye adwuma obemu Dawuda Ba Hospital no oyo ba nso na ohwe na wo ho ayede ama wonu kuna de yebehyewa ne se wona be ma ni ntu ana momra empimpi na no ba kwa aware a na wo ne ma be ma ne se mini problem itu ana mo ba ye hoda bia be ma ne ba obeka ne nsem bebre doctor mitimi ye adwuma me bisa no sebi misimi so a mitimi ye bibia but ye be ye lab test ahwehwe no na bia be ma no sperm cells okra dodo na ezese wonya na wonya anase the quality the sperm cells na ho odin ne wo form ebi wo nso ana syphilis ama ne sperm cells na damage enti wo bebi sabisa ne nso wo se doctor mi hu no sa de no bi atwam o we mu anansan bi aba na begugu me be ma no so ana me ba no so me sure Dawuda Ba Hospital say to ana mo na bra na wo ba ya so ye ya de ha obi a no nyame na me so ye de bibidru ebe sawe ade number ne 0244 0244 88 64 37 0244 88 64 37 obi ho junso bebre kakra junso de ne du anajo a especially me so sa wo ta junso bebre du anajo a sa wo koda na wonu nsududu a utimi enya sa ha no be no kra wa junso abro so aye 2 times and 3 times but enya normal say anajo a wada nipa bia woda na koma ne ye adwuma yi na ade echi watimi enya ahoden akoto adwumadi so enti sa wo junso bebre abrane enya nhwehwemu ema ne yema wadru a ebetwa so bebre na ba oba se doctor mennu maduro no edura na jo ameda medwonso ebi aba akope eno ano no enti ba bia wo hwe bia ya mo ya de so eno nkyerese yensa ye number enti no good TV nase no ye wadwoso krapa Metro FM building name ye adwuma Mondays to Saturdays number ni bi 0244 886437 0244 886437 Dawuda Ba Hospital Osibia Emayarsa. Dua Mayarsa ya da se Dr. Dawudi nimsenda se ne besan wo hia. Yesi ababa wa bi ayira. Ye friend no Bridget anase afia dollar. Ono gina we ya wo hyeja da bi yi. O mfinhia ne dunum. Se de ohunu no ya ba kokko epurubusu me de toso nsia ene otu pia fa agyan. Wo kɔ no hyeja da bi atintin se ya. Esi ofirifie anopa no nwotwe watimatim new site wo ma biem wo kokko wa na omso omsusu so ne ababa we bi efre ne Saudi ene nam enti wo msre baabi a wo bia no wo mra wonso Saudi no awaje na boso no nipa de yemfa na dufudi o ubehia o how pa ntifa no komena busuafo number no a wo be frɛ so no ye 0246 951 592 0246 951 592 and 0530 686 726 birthdays in wa mama yemfanto aso prekonwai pamuchew pi David birthday no ide bre mo no aye ready amama yenhwe wai Shadrack mesrew ahonya ane yenkoyanim enibire ananya ready yanko first commercials no na insurance lines nti ya mo ye money nti ensemfro ni nya kwa na case number 2 ni so de be ma bia kotia kotum nya sam keto akora. Old days are back. Why? Because Boris Beef's Chicken BBC is here. Yep, give your family and loved ones Boris Beef's Chicken. Fresh,
tasty, delicious. Boris Beef Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris Beef's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris Beef's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris Beef's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. Hey, Sewa, me watch you. Me na no me bisa cry so kwa brochu. Kwaku, afraid I'm in the call. Men crata cranny. Hey, any me connection man for den kofo sika adwane when you tell di musano. Oh, Express Group adarumenti. According to IF4, opeso to kwan kosiandia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and as a visit in Swa. Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo amu person mo to kwan koye jumansu. Obet me do wako Dubai, Qatar, and as South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should mention Akwa Kumasi as a full labor runabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tema Omo Community 18 Lashibi Girl Filling Station. Promo Ahomacho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Brakasa ye duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne yeye pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se ko nsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwenunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaban bi nom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye de aye brakasa powder siesi nipadua na aba akwa ahodo no ho ban afri mpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni sushie yeti anopa ne anwumre wobra wodidi awie ubenya prekese powder to King's Walk Herbal ni Heroes Herbal Accra OKC Drug Lane Dani Herbal Kumase Mensa Takrade Mose Pharmacy ni Green Light Pharmacy Sunwane Kashenkari Supermarket Asantwa Herbal ni Bibidro Depot Techiman Sewa Herbal Mampong etufo mfre 0550 19 15-14 prekese powder aduane san yedru FD ahwehwe sankratu mu agiatum if I shop na me sha dey o bag bra ade enna so bien what time you be me see ba queen why me say bra said the time heba mesha esia chimi ni me fiefo enya dia ba ko ebe so ye we dey do this o fani nyina bra se me ka se me di time heba mesha ho adanse a riase nyina ebe temenka enti se malaria wedra ni time heba mesha enya nu go die na nu mato a wontumi ani die no wedra ni time heba mesha edre enye ma oba wa fafuro die wo ma akoda no fo enye akoda woni fie dumienu ansa na obeto time heba mesha edre bi no hwese wako hospital anasa lab am wo hu se wo achidi malaria bi ansa ayo se time me TIME time heba mesha afi malaria fever bi adani ziba ewo mu no ebe tia ubenya bi ato ewo over the counter medicine sellers any herbal shop to do na mu FDA agi edwadue nkratoi ato Herbal Hospital, specialists in every kind of bone disease. Herbal Hospital, baby, a son of a and so Yagets in the Sapa, spinal cord, swelling of the arms, arthritis, bone injury, swelling of the leg, with reddish color around it, and so on. See, Herbal Hospital has special ultramodern machine for checking up the body. I have tried them and I got good results. Try Herbal Hospital. I remember the days I just couldn't go to the gym because it was that time of the month. Yas extra long Sanitary took the worry away. Easy.
Extra Long Sanitary Pad is the joy of every woman. It is extra absorbent and fits perfect. Don't allow anything to hold you back when it's that time. Wow. Feel confident. Stay fresh. Hi. Is this supposed to be that time of the month? Yes. Comfort. Yes. Confidence. Yes. Yes, Extra Long Sanitary Pad for extra comfort. I'm walking about perfect skin and body therapy. Make sure say the back who are training per year and see the money for the and the perfect skin and body therapy. And to what you mean, take a down home, say stretch my swore home, and I say then swore bane, I do any mafa. What don't the two at home, and opposite to me call. And I said, opposite per year and a fair. Opposite for air can see any na home. And I want to air can see the agent na wa. And I say, what you mean, opposite for air flat, come on. Na it me a come no obi who who tampa why sexy dia and I make perfect skin and body therapy and amount body abi pm our perfect skin and body therapy a cry na wo hu pimples no wani ni na perfect skin and body therapy e betumi aye amount perfect skin and body therapy so e wo Kumasi Boshen Abraham Junction across the Osu Akwadie Park Kumasi Bomo Boshen Abraham Junction perfect skin and body therapy be perfect. Yana samenamwa high sense product bakwa amafo di wada se pa sound system e bomu sronko bass ya bass treble so a treble ya shada ye ne say una bluetooth so a connect ma odam niam nyina na watie o sound papa bi connect your phone am a high sense sound system ne tie onyo enfie bebre ni and a high sense e di abotre ada eniam bi ti say rice cooker, air fryer, ceramic hobby, and you may come bini halogen oven, blenders, hand blenders, and a kettle. A hand mixer, food processor, pressure cooker, contact grill, vacuum sealers, iron, vacuum cleaner, and an ice maker. And near man on the fair, ne buo, and they said the entry in Namkania, internet of when it Johosan. Say home appliances and Kwana Opedia, to high sense, now fear me dawase. High sense, everyday prices for everyday people. Madam, Mrs. Sosa Wanim, a Jumadin, me Faha, me Yajuma, me be yes, tam, sending yes, come one energy. Me home soleno metimino bakra bibi. Obidum phobi and a chram Samra Dawood Herba Hospital. They say, Miamia drum, Metimia Wale, I will mammy, and she had me feel. May you want me, maybe Papa Bay Shadi, Obenyasu, prostate cancer. Delivered you have prostate, stroke, Nina, vanish, stroke no call. Vanish, Missy Mina, prostate, Nibi, prostate, never station. But you saw me pressa, Nina, Dawood Herba Hospital, and Mamma say a Peja. Dawood Herba Hospital, Kumasi, a Jesu Crapper, Old Metro FM building name, and not to say, as Samuel so. Ebusuafo ya mama kwa bade aba efikasiem na ene Priscilla Chefu su odi na woda Shadrack Sompa ena ewehye no anti ye bisire onyame ede ma no onyame pa afi onyame ma ne nkone nim wo niam nyina mu yanko ye nim pacho why biem sentence bar for way sentence bar for yeah we should happy belated birthday ono na ye media coordinator new media coordinator edema Dr. Matthew Poku Prempe anti na chese fie ni papa sentence bema kukodru for pa onimo di onimo nyansa wo mo boye wura Dr. Matthew Poku Prempe dache ye bo ni chidom a enche kura e beti the big news asada ndie matade fital tell ye begu achi ni free e kwa francho enya sam kwesanse urade be me boshe no abem enti sentence enra na wudi wa woda afi na wunu aba amate enso nkachi na mi shira wate sefe onyamenya wadoye koku anim enne
network ni ye de sie pa Facebook for mo fan che wate enye ne akwadwa sempa furniture west waba mabna edu se ya ne hu adofo no wo mo bebre adwane ko akosu aba kwadwo mu nyina no mo wo mo adwane ko network ne yesa no aka wo mo a cheso mo de 1040 se Jennifer Poku mo de nsuo mu ehan mu o mbe gina mu atwen yen mabna da so a ginam Jennifer Poku nsu ginam na ekura ku ginam September 22 nso ono nso wo ho edutwumwa Gloria edamase what in Bismarck edamase pa na ekura na Modesta edamase mu dwane ko ye no maba nso a edamase semaba ai enye ni o September enye ni ye ha mo network na ntisa America de o de o trim ye oda no ye watch ne ye ha mo said ye ha ye de pe no no ani kwakusafo enso ye da ase naben doc so ye da ase so asomu demma yada ase akuadu twumuwa Joyce Bonsu Banno Christian and September 22 sirutika kraka sanim 2 million am fangoto pizza ewie ya uta sana me no kano na ma me se me ka sama me ko hunti atotwa count pizza ane efia mensa abram pakende yidi ono so de ono so ahyewo ohuri kwa ni ohura kwa social media hyewo me bakende yidi ono so askoya wasanso aba Rabina Fosu edamasipa why akosi aba kwadwo de wadwane ko obaba obesia aba ejane hyewa Eugene Asante edamase nyame nhira mo wate ai edamasipa abusia eto aso case number 2 Sarah Obin and your back ko bi no fe why complainants Brahma UGC and wo accuse Prince Osebonsu Santase and one who gina mu yes abre what atomu or day in court Mama Sarah abawa na what is oba fefe Mamba chunya me other me no ba fefe say no ma be maybe chu condemn ana if you sensem be why e me bibia ha wa be ha you ma me be hwa ma ne ma so atum kama be ma prince baby a ubi a ba kokko di mu ni kwase obodam kra no na mo ho eyele light Sarah me wa Bible me Quran me obodua na mo bibi focus ya snap count dia na pe ba cho me pe Bible na ko hia so ya ba ya me ko Emmanuel Pentecostal you na chese no so ye abefu die bia ba cho eye ni nyina Christ ba ko ana yesu no peja koso na bodi aya me Sarah Obin Gramisem Bible Gramisem Bible Sasa me beken Sasa me beken initro no kranko a onyame boane aba fefe asembe na aba de abedan ma me Mamba chose me si asembe na aba o de abedan Mamba cho me VSS no VSS 2013 enti no me wie na me hu be me bi ajay duru ho me hu be me bi na friend no shia no pantana no so Prince Osebonsu bra prince na that time not to crufum pia enti crufum me enti no me to me ko hu no baby to say Santa ahojo honom but na Christmas na me dem na fofo na say obi a school ni ade enti e ya kwa ko na me ko hu no ti me ko hu no so to crufum na one me kasa say o person na metena o pemasem na ade na me so yo ma ti me so afa na me school ti me a me twa me result ntino say o na say cry edi no be me yedia on the problem bia na me cancer ade chile nti no na o de me call baby a o ti krufu mu honum ba fezi na me call en de me ko he baby a o ti me sign coffee no cry nti no the next 3 days me sa ko nti mu ho na ye say ye be mfa say ye say o pa ne be ma din na started say betna usia no manya say pacho misia no di bet na otwum asana me ni mi ye bi oh Sarah ya uye ne ntemo dodo enti man aba fefe awo video wo se Vivian Gilo ado unia abusia ni Vivian Gilo o se no on di fonse ko ya se awon fe no ka say enti man enti sa no na me ka kire ne say
Say me nim the mammy na me nim the machine be antino or mammy nko hu the mammy na fa me ko che the mammy na mammy say it's our name na day oh auntie or the make one mammy fie or mammy so crew for more no man to the make one mammy fie ma or mammy so ye de hu me nti yet na check akra and then say e bem nti yin say bem no and I make a chance na na me nyimo no say sa na metia na no yere ba jo say we shall no yere ba jo da bi o ni le lu ni ba kola okay nti na me ka kire ni say me nyim no say nti e be ye ne den na me su me dia me twa me result nti no say my twa result na me ko wa na ma me ayede like ombuafu na ma me buafu me na boy no so ma me nye den enyin say na me say ne sa dia ko hu ma me na fato me ma me enum the mammy tiatia dia and I may want tiatia dia me mean day. Me, and I may can't at the train. And all my she drew cuckoo 100 years could be yamam. Why not come do command? I said, Sarah, I don't want my tension. I said, tension be out of Facebook. Come crash or Casasho, who you can monte. Mamma Tandy, man, relaxing. Why relaxing now? Bibi anyway be mad. Unko chrono, uni bear my one show back. And now you perceive a cabby mouth. Now so to sutra say, I say, Ukumayafe, I say, who call and cremo, so who call Yadu Chedi, I saw and saw my afi, and say, Ukomo, who do a best in a quadra. I was your first mujo. This one no call. Sorry. I assume me papa do me papa we me chia kwansoro nkoso. Ene Philadelphia de shina. Ye de she kron papa. Tell say masesem. Jenny I Vodafone. Me odi for masesem. Ene ye huri di akogina nkwantana. What is sem? Ye kwore ye ni more than ye sema kwatale. Kwan abefa so abeton kra. Wudi sika ma me. Another network so ye fast. Smelly. Now tell us na what's it connecting energies? Yes. Bam. Acham for ba. Yadibia. Bintwane. Allah wallahi. Yadibia. Ekro na etuo. Emofui. Senkasem. Ewade. Wachiri bremo. Na ewiwie. Mana kodo. Ebubuo. Kotodwa ho. Enfia begina. Amma wakasa. Na de ade a. Ye tu ase kura. Acham for ba. E de free ho. E de amawo. Ya no na etititi. Doctor gonorrhea. Nurse for. Ekuro. Ye wabofo nyina wo. Kuda. Wa mie beda na akusikuro. Efra akusikuro di fo na akofunu. Fu ni de odi bewu. Ene wa hwe ne betu bia men ke kura wo. Odi bewu. Ati se chamfo na mia ma. Chamfo ba na se ya de nyina. Pacho 0244 988 004 time 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 is it why jade pacho say malaria you be twane peduan mu ya o sisi ho tam hh na what metutu memma de tutua ho no na won fa nkote yade am wo be na di for de o ye mu ye jimu am ye ma advert nti anya mu fe am ya na ni me ba so wa ya se sun koya ko pebinum tam hh no sisi o na bro pete mampele bro so oba oto ho apro me patch obi na ubon wa na agene office agene o table tra time echi na bebo 02 44 417 me pacho abishop me call up 75 plot 17 emuro gold ashtown silver muni abigail so the big na no free chana buy di for kohwe di odi gunsa di odi se osin kawa enkapo abomu brade me say je dey me say di for enya kono fofo enye 1 million ena bitu e frame do me mpeti an kawa seme kwasem jai kwasem enya sem go to be ton this 4 cities ubenya ring ato for 0598 585 219 abi je said o say ende give ede faith yaba na de ede enim abije me pacha wo Boris B and papa no so e organic me see open pare ni pedua dia me anusuo no depa BBC kokwa na makwa bia to dia mele ne dia den o frɛ wo mo pɛ o di water delivery bia dia ba 05 44 44 4453 Sarah me ani kwama na dia wo ye ya wo die
as I mean to see to share beman wanyam and as one fanko to my meaning and see and see I know the to me mammy into a local to me mammy and the say me mammy is so penny to say me and see Tiakoba and I'm in no honor na that is a school in the abon chain but I say school in the wanko school in the nsa results o my akwanyi media and is what results no crowd paper no dey akwanyi paper ato yo to aso enti na me nyem na me boy no sa enti minya be se 3 months no na me wo dem no frame say that no kwa adwuma na frame say where dey adwuma but that no one any anko na ye adwuma no mo ton side ni macaroni ni any wanu de watwi oba ni obelodu abrew that's it but no ye secretary ni ankrise to prince yo yanko yari mu enti no ye secretary ho enti no na no kwa adwuma mu na me wo inside ho no ni dem e no frame say me patcho Sarah me baby a friend kwabena wusu oso ye ni spec into men kill so be any la no so anu so necessary so ye adwuma so be na because you are too fine to suffer my darling it ya prince de enu ana obi abala no fiesie obi abala so obi aba yabala so oba kokko de wo mle ojo tuntum obepirama wontade nyina atete ona eba wani munye jemona we red a light and shine and rise and shine Sala mashaku safumai adiat on grana metie apu yes abampa so ai kania na me hoye obazara yanku en afedi on sama mo asre etikeka ho ade wa ya fefe enti na me wa inside no frame say u be fie na on to den embre me na me show to adwane brem like almost I don't to kenke bo na me to kenke wo ye den brem and answer you what omo area to grow from on adwane bi enu nti na me inside say no me twan so de adwane be den beba to oba no and o tan bi say me say me ndidi na me say enye wo na frame say wo to adwane ai den abrem no and o say sa and me right say sa woni nyina sa twam wonwoi but oba no say or 7 years now bo 7 years the be ma woni ni hye dem asa tam na wonyem a oso ntoro komla de ye de wakoto a yenko yanim na wodi me agina boy ni dem wa che dodo 7 years me da so gina dem be a problem ni start flee ya no any bra wani kakra na wa ma adenia ma tete na me buafu and now like that and me pressure no so na me ne kasa I say oba wo ni ko ma so nye te no pie kwa abo nti na me dwen bia kasa me kasa nti no ye den okwa not knowing say okwa na ma me fia akobọ na ma me amane na me ka kire nti me we inside na ma me bae na o ma me be kasa e kire me say o ma ba ka kire me say minti na ba nchen wa han na me nko me ma me wa na ma ye den na ma ba nti ma me no kwa na me kasa nti ma me kwa na bisa point na we ya sama so ye dey o kwa ma me o de ko to ma me enim na de me ni ma me tell me wo ma me so ma fra ma me an dey an kan kire no ele no so ade a chi anopa nti ade a chi anopa me ka kire ni say ti si am pokra na ye ade na akobo na ma me amani ti me de me ntimi ni say na nche 3 months o me yen ko ni ko yin nti engu and I was you what ti anopa na me fa me ne ma na me call me ma me ho ti me come ma me on kwenti me wo ma me wasa na musa boy ne ma me so ayede aba ho no amane na ne say me ma ka cha na ba se me pese me yin se nugu enti ne ta de o me de ba betu ma me se bibia e be si bia no o mu ni ho hwe ha se no ana ma me ka cha ne say se ta na me ma ka ono de onyin de entum ni se ne de ono a oberha me ma de awunyi I like awakra no enti waka asa no Sarah ena ma me na e de wa masem ya chinchina twan long say e de na si abaya fefe ma enti na no me wo ho
akola wa wona me nanya 7 years me ni be me hia e koma ode me aka so nton kadokon le me wo plan na me nyem je da so gira kadokon na se ye free one mo wa be nyem abewa ma benya 7 years we nyina dokon akoto e de eno afa me wo ben eno me so nto dokon okrofrom na me ena krofrom aduane bia ni wo eno de dokon ne bre me eno bisa sa de na me ni di ye eno e yasem sweetheart me nye sa hati ma yenko ya nim na yenhu kwampa e beboa na wa wo hu fefefe enu tin waja wo bibia wo ya wa ba betra me pa chew jai de wo agro ya se wo ba bia wo kan sem na fa ne yenko ya nim e de na asi wa wo ba na nya 7 years bra me se won hwakora na na ba try e de no so hwe so on try akram bibia nu asi all because of say maybe na me wo hono na minya akọ timinya akwanya say oba bi na de ono no number ye de e flame say be man say oni mi ni hwie de ye na me wo ye no like onhu me krada onchia me krada na ya o se de akra ni sika man wo mobile money enti o kan say na me say enye no be man no kra no get frame I think it's get frame Saturday and I'm say be man no kra o ba ha be Friday and I'm ne wo enso no me kono ho de bia ne ne koye de ekokoda njani tino no kata asem ne ye de e kire wa wa ti e ba cho sara ma memo a boku no peso chesa kra ne ne ba na say like so hu oba afoforo nti hu oba afoforo no ono peso kire oba ne say oni mimi ni chi ye de na da bi wo ne wo ho me that moment na me ne wo say wo ne wo ho say me ne wo akran when was the last time o man iska the last time oja akran che cry 4th May 2020 o ma akran iska bi o ma akran iska bi o reason ni say me pa chene reason only reason bia wo de atom pedifobia nim me de atom ma me ne me nuanum na anu o mbusa na o se de o ba like what me bra me de na chi friend ma ne ba be tena ase busua na tena ase o ka kire ma me ne babusua fo ne say ne woni adwuma ye e na o ma like na won cha akla no se say de wa ba so obehwe no that day o kono o ma akra ne 100 cedi o ma akra ne 100 cedi no o cha akra ne to be 2 months penua ne up to now hu akra no wo we uku no we okrum ha be ba cho data ne so data me minim no not santase into santaso me kopita eso otu oba ya oni mu be hia o so le kwa ma frɛ no ya frɛ no o frɛ no se de me frɛ no o say so na wonya adwuma ye de enye nti akra ne de wontimi hwa akra ne bim ya botre faith betransi na me be mi di na chi a metwe aba abo no ohu ba bi a o present asem no afa bata titi a be ma atumi ato pa wa makoda nya mfie nso de se nya me na ese me ka che o se hwe oba eso who responsibility na me be no said you ba fe ente se kokko mrongu wani kosua fita na ba ma obi abetwi nkwase twidie saade ementi ase eti Sarah kwakoma to ye mate wo ma me ne be kasa ye bokko uni bi kra nkakrakra wo ya ebeboa me pato yanko ye ni menua be ma fiti me da sipi memfa kwanya we so na me tia hwefo ne etiefo na Prophet Dr. Elizabeth Faith baby a obi anso one Prophet David Faith yemfa ntia so nkomo mu edwumayefo ni nyina eche obi bia ye da nyame ase said nenso ode adom yen nipa nyina benya na nkobi awa hoden se ya na nkode ye adwuma kama na nka ono so nya sika nenso yade ya abeka nipa ho asase so ntino ye din ano a ye nipa ye didi ye home ye koba ide yade beba efri se nyame nim die mu no obo nipa no o my immune system bia onim se yade bebenti no sa immune system no kuntia yade but eno so yemra onumadu kura na nya adwumanti ne ye wo hase Faith me pate clinic ye ton sa fe se bra ne bede ye mfidie no so ye ho na oba won kan yade obi no oba beka ne yade da oba ye won mfidie ho yade bo wura ni pedua ni mu cheki ni pedua no akwa no 36 organs ye hwe filtra no kopemo na no ya cheki body mass index ya cheki wan kasa hunsuo umoja na ye gina so atwaduru amawo ti ye duro no ensi wo se oba wo befa bia no na se de ma wo se fakọ enye sa na tie anase ye to bi oba bi koya no akoto anum because what is so yem ye oyenti wo pa ye funya de adu e na akoto anum ye ne sa ye ho no oba ansa na de adu be ma no ye nye hwehwemu wie ya ye moduru enu ntie nya daji woni pedua no hwede ye hawo ne ye kofa ba ye ba bi ye chance ye free ye ansa na ye moduru because ye pese tu ya de na se yade bia so pese otu ase no anhwe ba bia yade ni free ade ade ba ya no wan chance en free wa yade yade no obey ya enko nunti e na obi ada do so be 8 years obi timi be ho osma da do so saa free sem ware ye ma wo ama me ba enya 15 years me da so no madu ni nyina ne say yade ya entimi sew ode bra oba enkan yade ni emu oduru a ene ni padua no befa
nyame ya adom aduro no fa ho beto me de number ni tudwa me so fa o frɛ ya wo de ubedu ho a de ye bia be hunu bi uni padua kwa na ye check ni ebe yegu screen kese so ama wa hunu bi de ebe ye ni padua ni bia ba bia de wo no afidie no be kira ma wankasa nso hunu bi sa yade na fe mpo na eba na fe na ahya ase eba kra no a afidie no be kire se yade we ba nti 6 months edi wanim no yade we beba oni paduam eno ye ka kire wa ebi anuane bia wudie ni nsuo bia ono nyeme bia wo fa ya enyense bia onom a emu ani padua no eno afidie no be kire ni a kire wo se twe ho firi ho eno ano ehia duru maka kire wo se yade be etimu a na se ehunu se yare a na enua bi yade be busa na nse wanu duru but ya ono ba yade pi ho a bi okra wo ba na ehia duru ehia ankyerɛkyerɛ na watwe ho afrade bi ho eno ano no yade no bɛkɔ me so fa number no fesesia number no yɛ 0244 58 38 59 0244 58 38 59 Tigo line here 0275 96 94 14 0275 96 94 14 face will be particularly ko buy your church or ye do be from ansana ye be modu amodu ye okwan ahodo pin so e fa so sayade ebi eye detoxification ebi e massage no ba ye omu ahodo ye yes e fi nyina e fi yes e fi bi e woni peduamu bia ye twifim na obedu ho na bo sampa ye adwuma na de se ni so ba na massage ni so pese ye massage wa yo massage bed ho o pese bia ye check ni pedua na ye se massage we be massage wo no unu mpini mu omre e bia wonya osteoporosis ama unu mpini mu emre enu nti sa na ba bia massage chair na ye do atena massage chair ni so na ya maw massage kama ebebo obi nso ho a no arthritis no ano odin ebi kwa no na obi wo age se de ahoma chichiri no entampe no ansa no ba enya asem keto kwa udiri na yes na poso na obi timi ba wo se ebe boso miense ni mitirimu kura menwa mu da nsa no ntimi mpagya nkosoro ene watimi dware ni nipa ya leo nipa yade ho but ye ne no ya ne yete se yade ne ba na o yade we de me fa penkele bia na me we ebeko onum a na yaw ne ko na yade ne de ho e yaw no de nti asi penkele pen ne de ebekele but yaw no yade na nkasa e wo ho enti wonhwe wo amane entu ase a wo bo nso oposo bebrebe bugu dem obi nso timi kone ya wo no pane na bubu na gu ye ho ba ye be wo pane de be obi enhwemu hwe hunu sa ade na de yaw no emfa nsusu aso boni bia emrew enipa bia wo ho a also otanu nsuo won say obi timi ba na otimi so ni body na dehydrate you timi say nsuo ni nipadem o twema su kom de no ansa no nsuo nipa duane so ehia sa de no tina broni ka oyeye no say nsuo sa o ka ni mu na ache gasket sanity into nipadua no oni kwan say o ma nsuo su kom de wo ansa no say ni tambia no nsuo dua no kakra na watu na aboa ma nipadua ni tambia nsuo ehia ebe ye adwuma na ye obi timi su kom de no so ofa nsuo a oritua ontu eno so enye intime saw bra ne fanfan kyekire mu de entia wo maduru a enye adwuma no yemma woduru ebeboa enkyekire oni mebi ho ye wakoponcha machine ho obeda massage bed ne ho ba bia ye no ye de fa ho abo heat abo se bewie na ya no nyina akọ kama obi nso ntimu asisi wo se moja n ba bia sa kọ ne nkọ adwene mu ntine wo mu no se musi na se yesa wo ho asa wadwene mu ya ebasa wo ho bon se atwa wahwe no wano achia o kache mana kan na otimi kasa kama no na abutu wonum nti stroke no basa no a wo ye den na wakasa na emba yi na wo sa no ntimi emma so ona no batwena se ya na ya ye hwe papa no kane ne asi obi bobra no nya stroke obi anya sika wasi na bro se wi a wapake ka so ase a enkrama egu keji mu no sa time na stroke no ba ne bia otesoro no wo ne enkrama no je mu posto no oto din sa time bi obo no bre didi obedi awi enne obi sika tension butum na stroke ayi no kane yesi mpanyimfo ya de enti obi nyini dru ba bi na stroke enne nkra ni obi timi be less than 20 years na wonya stroke because yemu ne ye di na dodo na asai ensu a ye nom yenhwem from aye home yenhwe se de Ghana nkasa sitie edi mesew enye wadwen sa wonyare ba yenye free screen ni bi mam yencheck ni pedua nhwe de ye ni pedua yemu odru a ebesiesie ni pedua me de number ni tudwa me se obi ana ma mo ya de so na so na asia tatai umia na atuma bra kidney problem no e dose wo Ghana ha kidney ni ma di kidney ban e dose bebrebe ni nyina obi enu a onye bi obi enu a se impo
smoky and answer old no alcohol and you may be your host come to check that's why no moon share it means so kidney because kidney anytime be here ensuring you may prepare we need pediano a draw bedroom and now our baby a duania be dear kidney in a wedgman anytime be answer and young what dear baby I would do drew corner and yet my bra yen check our system moon ready pedian moon chair bema or bema team sorry there be a catch was a bema a dear best when your mama you're a boo dear ni dear ma your bema asa who was he cannot to us at the end of bema and yet the old boy opa this ya bro we dey am nim say asoma me ken asofo obedimeti ni enso asofo ni nim dey me ken sa de obom pa mu obi wo ho a enye ye sofo bie no afro obi aka say fanta to be ma so na mompa ma no ko ntimi sorry yes ye mu oduru asofo no kwa begie duru fa ko se no ne hia ohun enti se obi ayo difo ne bia pulse odin so na bia wan ka to me se ne ma e kono nkoya obetimi aba oba e betwe oni pedua na mo fadamba no na frey if we say asofo no so hia moa so go ani preaching kura nkoya eye ne be masem se be masem ni preaching be kama e be masem oba obi e metu no akobi hebe oh yes na se o ha na so be ka say yesu krai wo no yi hodin ba yi edro this is oba man ye adwuma won ye me de ba na no odin e no so ba sa akra no a wo tie fidie so na sa wo ye program a anytime bia wo ma do man so a utimi wo so no anytime bia e di fa number ne frey number is 0244 58 38 59 0244 58 59 Tigo line is 0275 96 94 14 Kumasi ahne mo kobi 8 mu Accra Santa Maria Nteku Junction Takrade Anaje police station in Chope and Akufurudua Police Junction Land Managers Road Miso mo Western region mo ko Bogos station Boga dan ni mu pe unye du ho pe enkan ya de na ebe hu ya de na ya modru mini aba nyame unhira opi yenso ya da Dr. Kankam ya chiano ya ya chiano pa ni ma me prophetess Elizabeth Faith e ebru nyame ama ni tumi a o sa nya do nyina so amai e da se ni behia Sarah yes ma me pa che o wu obi a ohroso me ba chwan we are electric entina ase ka okasa no obre no kafra why enti se no wa obi aka wo sa akra no me ba cho da bi ono nko a yo abije ma frɛ no Mr. Champo tonto so mama me da ase ne me kan se awofo se ye ma yani eda ho ye ma ni free school ba ye ma yani nko mo enamfo ne afokubo e de amane eba baba fefe senko e doctor enkanchen nurse ko na so papa Everabam so woni mu kura ya wa mu ba bi ai eno nte se ya de enkanya fokubo no de ko hia sa brantie ya ebi enka resource ba no enka woto aso eno nte no one twansui anase adanu a brantie yi hia no no woni na nko bibi ade beto ko hwe ni fie obi ka wose what a hurry just want to tumrika entem as if say no I ready say me pebemo bema mra benya sanate eye afokubo enu ntino ne ekoba ye ni se wokoye no akire no eno san ekobiem ena ko fa sentu so nyina eba obiem odiko wo ka akire me ma me tura ya wo praye school fees ya satam no omutua provisions awodo ne ma me enni bi wo fie wono wodi wo school ni nyina ye ka ben maybe one more bo brabo mo of ma me no ba be sell wa brabo wo be ji wo she bra she adakam yem yani na hono mo sanima wo se eni kwaso bata wo so kra akola wo twa resource de wo kokonyin sensen se de benti suku no apemo dabi eno tini abe nyina ya wa na ape na aba enso bla ne so nka bi nkire no me ba hono mo of ma me wa na ape na aba kodi dia wo pa ko yenso kan ya kura wo da mu hiren ba ma no da paso a hiren wo enka wo ye wo hine be yire minister bi ayire ana se enka wo ye wo bi ai papa bi ayire mata eno tini wo to bo ase a wonya no Yakobon wo destiny wonya opepre no ho eno ntine bema na fa ne for de sabe sabio woni ni nyinsa e krampo no wa fansa anko se ebi ase wanya ne ho ade owo ye wanya hwe afi nkoto nkrane ensem bebrebe akuranya 7 years akuranya 7 years ka 2020 ade 2024 good years adenti oba na woni ne tiru ntadua ne mani na oba we se ebu de kwase a
oba kama ko to yebu no kwase na yes oba ne life no e be say no eno ntini ne America ne say abrantie IBJ when say na brabo awia wontimi mfa ho ni sa wutiye efie na ya ko mu no wo mo ye pa fa picture ne to so wo fa na fa picture ne to so ye ni pa kre ne what say na wi asa kofo ba wo fro esai eto pa eko hwe yie na wonya fipa ko mu na wonya baby na ko wura ya kamama ne be chi wo fe abrantie kama fe say wo fe wo be wo fe na wo fa no awie na kama bobra na kama your friend is the prince there o se bon so take e din kama say Prince was able to be my fair so to take yes yeah frau foul phone why na baby a wugina party wunyini nti wo ba 7 years kura efe akra na be ma no ba onu be ye pese sia woni na ma ne fe temi sra princess e wo ba no so fe se ne papa no Prince me sra wu ma me animu ase se de wugina do ho fe mo amunim no mo ka che so ate atomu wati atomu kola uba no be pese sia wo ye young Mr. Champion we me ba no sie ne say Prince e ba no wanya awo no ukọ wale fofo kra wanya awo no e se wo ye wasede enu nti no se wode aba ase ya wo benya me friend say emra bomodia na munhia na wo IBJ me pa che wa branche no je pene so ne ye be kasa oje pene na fe ye den na fe de wati atomu obu ono mo waje pini wi na obi atunufo sana ya no motie yo atunufo na so de atunufo pokwadra be konfio ese wo mra wa ma ya bi fa ma yo wan se ya wo me soma wo enra uko yenya ne ya solve case no eti enipa ni bi wo ha e beto wo mu fi se de ya be ye no ne ya show nsase ko hoba so mu pene sa ko Ghana for my we be bread do na mane obi baba we ni mo nya fo anti sei wajin shedra shadakam me da se so me ba no si pa twante pole na bremo ai so me da se de tambia me ta ka ni se mayo a yesi so ya moma mani enna ho sentini sabaya nyame adom wo secondary school a wo twen resource adani awale adani awo anytime bia no ya na mudi wodo ene sebe na mo ne mema ne beda na chi ne mo ntwe mo hwe mo da achi cause woni be ma ekoda na woni na yin san bosome nkunu o eda wani mo resource nso ba eda wani bosome nkunu wo betwa ansa na wo bewie kura be hwa akwala na me nya be mfie mienu emfie miensa ansa na obe start school no sa bre na wo school ni na wai na wa bra bona te ahwe eti de me ka kire mo ne se mo mama ni nye de na ho school na wo kwa yiro ho na ko na pa ba bi fa wo hu gira na mo me ka kire mi ni asara ne se wa to to ni ma bi ye o se wudi kan na wo kan boy ne frɛ wo se won to aduane me na so of ma bi sana da so gina ho no eni nsɛm ni nyina hyase cause wo de ne kɔkye a wo maame abaya wo twan resource na ye se awade akwan na wo ye da wutu wo maame so je pene na wasesa wo niam afiri wo maame nkyɛn ene na kɔtena kyese wo ware enti be ma no me madwini mu no na wo de so wo hwɛ cause adan no afrɛ me abusa me se na didi na me se ni didi to do kono bre me na wan to do kono na ba na wo sa be busa me se na didi ana no wo hwɛ se bia wuti fie no onu aduane sa na me madwini mu ye me cause e bia no wo ne wo te ne bia setena mu na nkoyie eti no person de so wa adwene hwe to aduane bre me na wa nta amre me ya no me no konso ana se ya kasa kasa ekopie wo ma me anim ena bibi wo ho ho no na bibi ye dai wo ho eti bia me ka kira nse sabe wo yo ba akokwa ana no nkire se ma wutiri mu nya wo da toto wo niam nyina basa basa dabi wo yesa anytime bia sabe wani mo nya mo no mema bi ebege di atofom obi beka so wa toto niam yi ana se woni suma ba na nya sa na mmom wo niam ana esa wo ye da wututu ni ye hwe wo hu se wanyini wadwiri mu ye dai edo ansa na wo ne be ma betena na so obetu anamo a wa ye dai watu anamo na mo menua be ma prince nso me yanka bibi fa nkyere abaya a wushi ano o twa ne resource awon ne koda ya wa wo ne kochi ya wo ma me no na wo pe na wade ye enu nti na ma ne sesa wo ne niam betena wo fie ede ya ne ba ye nti a afa bi akwa se abaya wo a bosome na ikanse when obenya 7 years also 20 ni mu ho na wo hwe akola da na kyese mfie 9 ni sabe wuti ho wudidi sade wasi address wo to ntade ye hye wo kɔ wo ba okɔfo ba fofora wo ye dai wo hwe no nti yesrew bra na behwe oba ba ma de eni se ye pa wo kye se hwe oba ansa na ba dai wo behwe na wo hwe no kɔso obi nim de obehwe obi da akye ebi mpo abofra no ɔno na emom da akye wo ye dai oba behwe nti de e ka kyerɛ se ye nua be ma prince wadawroma
ye frɛw Sarah the asem na ba beto yanim etibra na behwe oba na efa asomdwie emra na oba no so ne ho high no no so ntimi kodi pa ento na brabo so of ma me da ase Sarah akra no se okɔ school ogina sei mba je sisi a ogina class 2 uti wa na ahwe wa ade achana te se wo ye da adwuma ba cho na me ye adwuma wo atafo na me ye hotel adwuma na me reception by due to na me ntimi nya kwa mba fi me mba ntino wajai te se di onya we sisi a me ye hwe na wonya bibi a obeye me ba chan wo ye sure me ba chan wonya adwuma bi a obeye ba chan na bra massive fra wa ba no so ho kama ana me ba chan de me hu ni nche ba so you good ba chan we studying we studying here ba cho what studying here pa na isi ade se wo ma wani bre ho se ube adwuma no why so unya adwuma bi kra wo ye kra part-time makeup class ni ade so ye bi ka ho because you are ho fe no obi an ho fe bi o so niema ahosesi a wanche o because won fe be hu asiesie be hu ni siesie a so unya adwuma bi kra wo adwuma be sa na opena nimpe bi ma ba je lai no pese me am ye adwuma pese me ko fa mpa bo na me tom aha wo de bes na na be ube container wabo and put yourself who's can no unya be say oh minya be say 50 million kola na be 1005 we are see how meti we are better ha work 50 million say my be maybe me friend man 3000 say first start adwuma obeba na duane kro no abi man wo hyede mo hwe telenovela be man ko ka osifro ko acha me de me yin sa wonte sa 1005 pena wo pe bacha na bla na on neti no on fa bi ma na me ka sa on me hyede woni study ni kakra mpese ja wo ba kwa ha wo ayibia ma bro chire form nantie chei we dey me fa se me de na ma debi onu obi wo momwa me na 1005 pe de abusia so na ye ne ye boaboa wo wo enema ni bi wo na ya solve na free system num na ono so anya na sumdwe wo hweba be ma katache fra bodje se mi kuro ma tim oda o ta papa bia na Fred Lucas mu amunim de munim atim oda o ta wagona Lucas se abodje se eno gina sui be ma ho fe sei wa wo baba wanya mfinsia nsom wo man iska 2020 wo man biam wo koka ye said wo be court mo fia kwa mufie nyina kwa court ni afie ngum ni enya show ni ye ye bewe ma kwa mu pepo adam e wo Ghana ha wo munya kamafo enene nansa wo bi dan 205 near the 2 days ya solve issue no ya change apade no obi ansa kanede eti adwuma na ye shabrati ogina wo kitchen ye gu ni kom 50 cents what's my woman shame ba obi papa you fa say at TV so na television so ayi nanim e de na be ma nipa say o wa ho hiem hweska bi a obodin che Sarah me shawbo enede tie say Lamina na 23rd and never saw me pepe benim so be a maya brabeji 15 million bi wate me am him sika de amount me pese wo start bibi ni yan hwe ba bi anyame du begina abai wa say de me man say da and now a month brabeji 15 million bi say abrochirefo na amfa bi ama na me mu adofo na o mu bua pa so mo na ama me ameboa wo ni yenyi hawo ni bi mfiri nkrofo so obi bana obetimi asolve na wiase eye die agide yanko yanim swati na ku ne de for be confie di for pokwabna washa pink shirt me tonya me na branda obe confie ho me patcho losin delay man castles why you virgin duck baby no why you adwuma ni mu na nyo ba ko ti na people no losin doctor mo gina so na di for bo delay no bo adwuma te se banfo enupa Yade yagopo yade ben na edafo ben how be premature ejaculation intimate nyons the code doctor see why
gonorrhea syphilis any niema watinkate ko ba na tinkate ko atikaden dwenwa no head am what in tokwa kro be hia se wo ba ma woni ama wo adwo e jodi ntokwa wo bi sa so tifro kwa ade asem ana bla ma bre no wo de bla ma bre wo de ntokwa ade ne nyene de eti se be wo da eye losin o ma bia so be kwa kwaji bi cholesterol ne be ba form join this be Jan Ibrahim how be ye free ho na fe enyema nyina konkai obo rake odia pay atwashita eye 0248619999 Joy Chem Roofing Company Limited me ko bobe dan so onyame prepi wo so enu ti mane sanka say IBA Ceflo MSL Standard Sheet Eurotype Alozan and the accessories from your pre color coated and your self cleaning property let's say a dynamo cleaning home and there no leakage no rusting supreme concrete product Alozan trusses fire resistance water resistance pokwa bena wabon wo so e do ade ko be chaso me pachao ya won kran kaswa Kumasi Techima Nyane Tamale Boga wa Kumasi Sokoban Babame yani police station in the share 0540-125-816 and 0551-005-000 Joy Chem Roofing System also nyami bripi wasoro enu ti maninsa enka no piwak 3P garlic mesh 3P high blood pressure and the sewa esiamroxo stroke kan wato sano na yotiti we fura yekutu ye immune boost ya de so ye modelo Colinac Chris K Capsin ko for dia kan 0248928824 obo heba adoato medical research center bia ho no fifrete wo kwa wabeti ye ya lesa wo kon sediti bia ebogi eduma kakra bia no wabre kidney no afeli preka se powder enso siemu wonu ya na wo de watiasi moja awie nyina oba pefo be se ne mase wo kwa na oni so afasra so koje wo de ofifre na humai 0257-475-2506 and 0249-761-508 before judge ne kwase mu se asem bu hon ma ya umumu e kakra because oba de wo head ya obeso boduam na nasak saint eden Nask Scientific Herbal and Research Center. Some hospital we almost mrahina makoko be say some pankomo no ya ho ya kono etisebo frɛ anti mo fanche why Facebook for ya no mo kasazo ohini ni say de open ya de ton dodo oba so oba wasi so fufra wo kru mema ni nyina atu agu ne so mema nyina same ya atu agu me so de mo ntiase sa na enku anim eye Nask ne jana umpedi esempruka na nask di abrewa no kotodro na obebrewu yankoi so yanko yo mame na wasepa na menchia atiefo nyina ne mfa aseda PC ne ma twedam ponyankopon se nanso wode yankwa achi biom abusianfo Nask Scientific Herbal and Research Clinic ana moti yenken adwumadie surunku bi ekoso ya soye na mepese me fa fidie kese so na obi biara so tibi da bia mekase yedwumadie mu no yada surunku kakra da bia mekase enye yankwa na yewo laboratory ye lab ahodo enye yankwa na oba ye hospital yitwa ECG na nye yankwa na yitwa ultrasound scan se bi ekotwa wo liver wo kidney wo pancreas se yare ade bebe bi ebe nhwehwemu nemum de ma ye de ne surunku ne se ye di dwumadie bi wo china ekosi Friday sene so ma me se doctor bia opeso wo hwe wiye no ansa no be mu oduro no anya hwe kro be ka se kotwa abdominal scan nye hwe internal organs no they say we liver we kidneys or pancreas or gallbladder we obo be ka se koye gynecological scan they find a pelvic scan they hwe se e bia na fallopian tubes ni mu asisi enti na waware mfie bebra wo ne ma no e bia na fibroid bi abeda awodie num ana se nso bia begina ovaries and they find ovarian cyst no se doctor ka se kotwa wo ya jiso okuta be trend Ghana cities sana
bema ye twa liver o kidneys awie yesi ko twa prostate nye hwe se cancer bia bem the bonifa prostate cancer anasa ayekesi the fen enlargement ana the fen prostatitis no eno nso se wukotwa o se ofa be se 300 Ghana cedis ya ho sana bonifa bi se ECG electrocardiogram aya de hwa akoma hye no so ma me se Ghana ha afi bi koso ehu pa ye se na wonyare ene ofiri mu hwemu a kire se enye no kreda na eto de bia na akoma aye silent na dakope wanhwe ana de woko West Africa henyina ye 14th last month ye boy abaso se ope hospital otimi sa akoma yare a ya na omode mai hyeno so ma me se enya kwa na omode mai ti asem na America ni yi na ya sa select lab ma akoma akoten Bako aya syphilis, hepatitis B, malaria, typhoid, ya show blood group, sugar level, na ya show junso mafedi eko. Ebusa fuani jisi wa mede namne se, sani ya mabubosi. So ako hospital biana se doctor se kwa ya, jisi okuta almost 1,000 Ghana cedis. Tituwana nkebeka ni 10 million, na jisi amne se, sawo baya suye ya nyu 1 cedi kura, ya ma ufree. Ebusa fuadi ya ye, ebinsi Ghana hada. Debi amekase, se doctor bisu wa ye free screening na. Enye news but free screen na me hu bi dade say obi se wo ye ECG o twa ma free o ko twa liver no kidneys ama free o ko twa prostate o wi awasa ye lab a o ko ba bi abetua almost 400 Ghana cedis for free eno na BSc ye pese me fa fidie kese so na Ghana obi biara o hwe me ana o tie me no otu ana moba abusuafo nyame adumnti me branches na ma akoma yensa ena wo Ghana hanemum oba Sanitary region de wa hene makokoben wisi wa hene makokoben station also wo kwan nask ya do beba wo nkranso a ye wo taifa ofa taifa ka so besi wo Davy bookshop behind Fairview Guest House ehwanewo Spinters usubeso Rainbow Supermarket behind Rainbow IT ehwanewo ebusafo asemo making bia obibebusa se the doctor yike betima no kra ebusafo enye obi na asoma me eye nyankopon adom no de clinic adom me ena ma dwen me ma me papa bi medamfo bi me nua ba bi hu se ene so ko so tena doctor so person yes ane ma we nyina iso kuta best 10 million ena me se be ye ni free so wie na wo se wo de ye hu yare wonto adura na ko baabi da bia me ka se baabi o ha wo be ko no na ye ya ma wo free ye di bonkum je no ye di ni fanso ye de e de ma wo se no to ma me se wo ye bibia free wie a ye hu yare na wo se ye ma wo dura de wo hu de betime na wo to ama ho ho ato se no so ma me se o ba de we ane se obeje wo card 50 Ghana cedis pe ni aye bibia ma wo free da bia me ka se adekrenti anipa bebra no moduro aye ho ntoye de se ehwehwemu bua ye den nti okwa na doctor na bo wonsan no na kra de abaso ne se machine bi yese fansa to so ne som abusiafo enhwe liver enhwe kidney na so be so yare nyina agu so yese bra ye ntwa scan ma o enkotua 3 million se be free bra ye ntwa kuma ma free na ye scan ye nsa nye lab a uko baby ajise okuta 400 Ghana cedis ansa na yama ye ni free share so ma me say yare aye sai bibiri na brilliant no boy yare nyina so ne mu de me ka che obi biara o hwe me de say so wo de ye ulcer ana typhoid awona wo pe won kase mu especially yakuma o se da bia senye sika se mo ni pa bia every quarter me kire every 3 months also ye de utwa wakoma na woni sika nti no wontimi nkotwa liver no because woni 1,000 Ghana cedis eno na nyankopon aka yakoma sebra be ni free na eto aduru said wa ho de betimi o ba eya wo card pe na obetu 50 Ghana cedis for number we na jo special code emati mode oji code na obetumi de ama obi biara opese obabi yes asie wo kina Wednesday ni awie Friday number obe frajo special code no eye 0244 12 02 69 0244 12 69 ebebi amenya akwanya bia metaka aseme se asempa etia na me problem amedetia kase pa na se obi bebusa se doctor asemo aka de ntime nya no kre de bia meka se achinji ankasa eyebone hyansoma me se esanso ye yare na mum so obi eji achinyi sa menene ni pro because obi akasa
okoye no na ntisa so wokọ na obi twa wakomo say oh doctor say we dey to 1 cedi we dey to asiri oboa oba menche consult you na ka kire me a na ju sika de ama ye na yesi ye ni free de ama na da bia me ka say me se oba say won che wa ware ase a okofo mu na wotu manche a ondua da bia me ka say ondua na ye kwa de wotu a de bebo odi banche no di dua no o de sound na ye de da bia me ka say enam say ye target ni so ho beto ntini ye say wabetwa wakoma awie na watwa scan awie na waye lab awie na ye de ama wo free na sese wono woduro wie a mpanifo se ba bia cheche aboa na hwa na ye de ye se agya no enam se anim se wo ho beto ntino ye se wo wie na wono woduro wie asabra na wo ba no hwemu na ye ye nsan so nyi usika de bia me ka se nyame hyira wa ma obi a woni bi nso enya so mfaso ti se nso ma me se asem a me kan ebi nsi Ghana hado ena nya kwa na West Africa ha nyina ye boy abaso se ye fa akomamu yare a ye na ya boy homoden pa ifi se ye nko an ne the only hospital so kotodwo kra na ye o ya oba ebetwa wakoma na ye twa nso a ye nyu sika bia de boni fe no ECG no ni sabe de meto nsa fra Ghana fo nyina se ye mfe ye ne nkyire Kumasi ahene makokoben Accra ya Alpha ena Accra hona nso saye Spinters for number we Ebra me de me kasa nyina eko awiye no na number abefe no ajo special code no 0244 12 02 69 0244 12 69 afi number we de mia na ofra mefa ebia na bibi che wa adwe no afra busa 0243 30 72 0243 30 72 ya fe me doctor na ne mame me da wase power kwanya ode ama na scientific by recycling nya me show mi se nso wo betaba me da se da bia wo be hu me bra na mpa ya na ye bo se nya me be ma ye ho aye de na da bia yetimi aye free screening no de boa pa da se abusia for NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited or ye free screening intensi we akwanya kase abetumi de ohwe adwuma ya ye boabo ni pa me baby Bismarck Boatin before aya na ye ma wa de wan kura yi domi wa send 500 wa hwe ntimi se ebi ana date na me de ahye won kura na anu na me na monye ne number no na ma fro no abeji but Sarah me pesa wo hye me bo because so one face kana anya adwuma ba beji ade ye beba beji na me da tumutum sa wo kai abawe ya de ne koma abia so ne nya adwuma Abigail ko start adwuma Emmanuela ma pa adwuma ma na wo ye adwuma abisho omso wo ho na wo yale wo fi moja wa adwuma mu enom so en ye de wo be kofi ntikire ba bia wo te ni emfa nko di fa kwa na ntimi ankire ba bi wo te usuti baby wantimi ankire ba bi wo titi na chese bibi eden ewo ho fa wo ma me number ma yen kan wa fa ma wo so wo fi moja so wo abi di ne ko hospital ko bobo kan wo to no ba adwuma no sit wantimi ankofa hu pe bi amade ma me ko eno ma ne ko ye ena adwuma na bono enti no kredie ena ye di adwuma nkola ne said wo mo do me September 22 no krai wo kan ya ne abesom Bismarck Boatin kra de em se ne ya na mahu so aba live wa send 500 no enti enumani mu ase kan dey di ya ni abre na so fro 50 series de wo to Germany be service card 50 series wo so sa kan dey di wa jene nya na kan dey we yale wa hu ebia no send 500 na 50 series ni suba ya no 500 na kotatum ena na me ma me pani me watachi me ana I send me do ma send 1.5 and I'm say we yale ana 50 days so give for bremo abra judge me na say na ye mo we baso we adwuma kase a wo ye manipa e pressure edwane ewia bia judge wadawroma ye di ka say e maba wade enfom so pa no e wo so mu yi bat enye duto da opa de se woni bema wo ho a e kwan bia so be hia bema be se ope e be ko o so ntimi kan tere se won tase na ye mema no ye nyantete ye eni nyansa afantu ye nipadua mu se wo no oba wo a na wo mpe oba ri jano na emomo oba de wo ho kwa se wo hwe oba ye nya santete no enti mema dodo na sebi mpadua se mema dodo na jimi ne ye jimi
me masima me kasi ye jimi ni say wo oba no umpe ne biu akoda no enye poko brandea ye wo dia enti hwa akoda no na akoda nya ba bi nyina bi ko na ade ne baaye se bibie si o se bibisi dem ho so ko fa be mo onye ho ne ye hwe akoda ne ye hwe no oba di oba bie ni ho no betima trase oba bia connecting to any why doctor be ma bu ne kwasea oba bi ye hema be ma bu ne kwasea wo hini bi susu afọ ababa wa bi ahye ne kawa ebeduom heya oso jano oso bu ne kwasea enti eye all that be die na emum eye tire ti yakopon ye adom na wo hia be ma na so otimi bo wo a eye nyame na adom na uti na adi abo wo na se be ma na mo wo a enu nche se oba na pre no ho ana se bia oba na tiato ana oba no mom no sisa obi esi obi one day woni na dada day na otim do oba no kwa abochiri amu oba ne kano o fe ugina onum ye ni titiye jimi ye jimi meme bi no mo a o mu ntimi hwo ma na jimi se me pokobra me ban ma be walewu na me ba me se me hwe no me no obi awo ensi because me papa tete me say ye menton from go school kwana pokobra so mi bi me hwe o ma nyeska to to kwana ma pimo kodu ba bi asifia la mo entimu ntram fo mo bra enu nche se wo ba me hwe no aka be ma wo de kere ko so me ka wasem wo me ka wasem oba no onyimi yo so owuro no ho ne da do ko kere busia ene wo tira na wo ja no e ho nyimi problem but oba wo ntimi hwe no de woni aponche ayepe dasidi be be won hwe be be aponche pe yes kan commercial say enko ye life line tete ko yi enti ebusuafo ye bana ya ba adepa wonso say obeboa ne bio na bomode na fa ode ne bra ebusuafo ye mo aboa ye ho eni me bi ye nketenkete ebetimi asolve no na wo nua bi so ha mfiri nsu no nyame nhira wate adepa nso so obema me bi adepa me twen ye nko computer so dode ye ba pe ne ebie ye telephone lines no egum First clinic aye sciatica expert sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nasia besi ase ho no se ho techima eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na eno na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia basobo o magye no wo Ghana ha ene amono ne enyasem ketua wo mu ji international awards ahodo wo mu ji local awards ahodo na anu nso na wo mu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa wo mu dia bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a wo magidi wo mu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha ba bia wo mu ho 0540 311 311 0540 311 311 na 21st clinic wo mu ye sciatica expert wo medi ho ya pa o ne nemre mu sa wo fa wo a enye tabita clinic na wo ko be de heba de mi nkobie mu ya kwa bre be kwa wo hu hwe ejadunya abotre na tabita de o mu da soronku nti message ya de obetimi ahwe me mema sem so kofa mu o medwunso so a meti yawo na se ne machika sai tutume na me nan so ayetiriti ebetimi aye sunsumu ya de o ye sure medwunso tentem na ma me gidi se me prostate ho atochima na meti se ne ne fanisi dwame na mani achi woso mi so kura se wan hwa stroke din hu bajim ka wakoma to yem tabita ene wo last stop o na akwadare wo diabetes ene prostate yade ho na o ma kira kwan wan tabita e wo kumase sofolai woni alignment ene die ni hwe e wo sofolai ene patase kwantempon no so enkran so o Medina Firestone footbridge wa afei o takwa ene takra de telephone 0260 1962 19 0260 1962-19 Eni tabita ya pomodini Bishop 75 Enterprise Empempradie Komadie Empetia Abakonkawa Nina Yedisisi Yahu Esipejam Emi Yanimunyam Dead Bishop 75 Enterprise dealers in all jewelries say necklace earrings bracelets anklets watches any space na who do ni na Bishop jewels yenim ne fretiti we din somade hu dadada ai wonu odi do no etson ensomade say your wedding
wedding rings, engagement rings, dear Pia, you want set wo, and you want a bako. Abi Shop 75 jewelries. What's the word Jawari? Who is sooner? Who is Kojimo? Adibia, and Mao Bani Pem, one sisi Rimuti. The other best show us, the other best 2 home, the other best 2 sa, the other best 2 9. A jewelries dear, a Abi Kumase, Yom Room, plot 17. At this year market, Chihuahua, Abi Plaza, a Dankesini, a my phone anymore, a Juara Copem Memenda, and Opanuncia, Copem Renuncia, Abi Shop will be more open to draw more to any Baku say a jewelry dear, a Abi Shop 75 Enterprise. Fraying 0598585219 and 0554304135. Abi Shop 75 Jewelry. Abi Shop 75 Enterprise. Dealers in jewelries. Abi Shop. You wonyame. Why you getting asking? Hey, middle. Now then, I want to go away still for Sano. Eh, on no quanono, Jama bread. Akos, send your men, send him in a mutu tremeno, a moye to treaty. Means me sorry. Who name one? I know me free jump by and I catch you say. Mato 3P garlic mixture. Ain't Numbian San Wakoda. Me who yana sawada. Sawano. 3P garlic mixture. And 3P garlic mixture. And Mamuja etu mufusaneno. Echi. Natural garlic papebi. Any idea? Aha. Now no madam for Kofimpo catch them say you work natural hair for be drobi or modiaba. Your friend of 3P garlic mixture. Now man for 2 or more 2 gusun and yasen get to 3P garlic mixture. Who could to Jenny wapasu na sorry who complaining no. So one 3P ya a big Jenny say edroy and your mapping for and my woman for and answer kwada wonye mfie dumie no. FDA agi ejedian kratsui atu 3P garlic mixture. Ubenya bi wo mamu pharmaceutical shops and herbal shops Fred P Work 024-89-288-24 and 020-100-0021. Media Negisam and a few union group of companies at the brow. What's for Daye? So per se unya asasi be a double be a yet kama, a braman so sembia anyone. Now the year with Japa dear papabi, and I say a beer, who are quantum, and I will fear, and a beer, opesa uto a sea papabi, and I say beer, upebia high, and the amawa juma 4, and our whole beer, a union group of company, and I may come for Eddie amount. The entire was a what they want to union group of companies so and say, almost share Juma si and yene, or Mabaso body or Magie, F.R. Quantum, and a dance here some dear, Ubia a teacher at the Mawamu. A part of a beer will be na ebia wopese to kind, Ecopie or maybe to say Canada, UK, Germany, Australia. Na uye Juma, na would tia canoa, Tieni, uye Juma, no tia canoa, and one say, to America, now only union group of company, a ding como, now the one Toma, Abo Motiano, Kumasi, and I want to make Kana Bia, Asoka, Top Martin Complex, Yane, Asoka, National Health Insurance District Office, no, any boat office, no, you want down Krumwa, I want more pay, and your boy, ye, Juma, Bibia near saying, I mean, Como, I was 0508-584427, and 0508-584426. Union group of company, ya de will call Akudra Sumbium. I want so what don't say Sibose and Pra to say me your default. Some sign and a mirage medicine. Missy, everyone was saying, different story. I made Jimmy from the form of crow move for you. Hey, that's a crowd, you woman. Not Urawan. Urawan, let's go with the Jamie Sammy from Madonna. So, what would you have from Mofa? Now, to Joy Cam Roofing Company Limited. Joy Cam Roofing Company Limited. I'm not offer the platinum bond Japanese aluzinga. And the Bama Muha, yet the board dance were for 9 baby. Would I see a board in Bisua? Papa Joy Cam for the Morgana. Mr. Morgana, who must not question Joy Cam Roofing Company Limited in Chelsea say the good dance were no leakage, no rusting, and no fading. Joy Cam Roofing Company Limited. I want Chelsea type here. Southwark, IBR, IDT, and Erotiles. Now we say I am metal trusses. Joy Cam Roofing Company Limited. I want memoir for name beer and crime. Kumasi, Sunyani, Tabali, Bolga, Wa, and Attachment. Joy Cam Roofing Company Limited. Nyame baby was and Manin Sanka.
Abode ade. Tinema no dutu no oba me ntimi kura. So wa dutu. Ayo senior. Me ye ade adanke ba product ayama me ti de bia me na no mu no she danke ba product. We ye dank extra. We wonu ma wa ho tutu ni na ebeja. Senior na me sisi nso e me sisi. And also have problem there. Senior. What to say dank proke. Okay. So wonu dank proke a. Okay. Sisi ya we ni na ebeja. Sa. We ye nyame sha. Come on, do ba ko danke ba tonic. We ma du me pa na se na mtumi ni bi. Na na mtumi ndan so. Me ye bi no no. O chale me taibo pa. Sa. Sia. Dank right okay na so say. Ko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Jamani amuja nko na afi ese fifi me to ntimi kwa mfa me to ntenase na so mi hia dan fight okay aboa me pa yini na fi no yiti madam ho na every day I started to boy ya Indre oba pemfo oba o ma akwara no fo ne akwara wo ni fie dumienu entumi num bi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu Freyen 0244017556 and 0266593330 FDA adjegedie nkrato yi atu. So what about what if papa piana? This is my secret. Give us pea capsules. Emma, I want to confirm. No one to me bread to my day one pen. Give us pea capsules. Over you as a mama. I know enemy lawyer. And to lawyer and I show go to. Master, why you broke? Why you broke? They not going to come up with me. She got a chamois as a Niji. No. You know if you are coming, if any give us cool capsules. Say yes, you are in the wall. So, cool, the do nip a dream when you now put sa a mamma and in my window will give us cool capsules. So, go you free. Lawyer, give us cool capsules. And I give us pea capsules. Hey, and they give us free. Capsules. Remember what if you do what you do, Cronkwan, Efra. Give us core capsules. A pin for a batter, one more menu for an inquiry if you do me. 0554931912 Shamatadi Semi Ans Boutique or one crying or Ben Kolibu. I say Kamara or Ben Koribu hospital. What the chair me also in your Juma we any Jehon Saturday na fire show you auntie anu ni shira papa me da se na your babes magboatin or London timike the number be mama na ma ade no e de akoye club no mu nyame shira mo papa me ken so ene abusuafo ni nyina so ehwe show no e wo London nyame ehwa mo pa 0554931931 ebre no ko mfa nche yen na wo ba so a me pa cho so free radio set radio naba absolutely free with TV set and na radio so na wutie so a na eno so asori afiri ho na yatu yeni mre santina ya yen tentem. Hello, good afternoon. Good afternoon, Pachodin baby akase free. Pacho yenti Pacho la kamera ni de bitali o yini Pachodin ya well, you know, sorry. Now, a lot of people to yes, we are buying what's some yantishi? I know, Ujina. Hello. Atiato, yenti o yablenoko. Oh, mommy. Yeah, Mr. Wajana makes Yamo. Yadamase. I'll be there to part of the program. You're going to trouble. Mamma, what will not uncle? That's it. Say, Obasho. My am and I, if papa, I am what boy, when you are saying I wanted it. Ubinim, baby, don't cook at the abetus. I know, will be better than I did for.